Учасники форума упознали студентов з моделом доброї праksi, котрі мають нордijski держави, котрі, хоć da jedni nje u Evropskoj uniji, pre regionalne sotrudnjstvo predstavljaju jedni iz najbogatših na starim kontinentu. Na samom početku su one bile na mnogo nižem nivou razvoja i one su gotovo do maksimuma iskoristile te prednosti regionalnog povezivanja da unaprede sveukupan životni standard svojih ljudi i svoju ekonomiju. Najveći uvahi pricahla panel diskusija o tim dzezme 15 roki posle porušovanja Igmanske inicijativi i počatku procesa pomirenja, na kotrim buvši lidere sovitovali mladih, že bi barže patreli do budućnosti, jak do prešlosti. Istorija nam je dobra, interesantna, sa nekim tamnim tačkama, ali treba gledati u budućnost i budućnost ovog regiona sigurno može da bude svetla ako je vode pravi ljudi, a to su ovi mladi lideri. Ovakvi skupovi pomažu da se razvije, da se nastavi jedna ozbiljna suradnja, ali ako dođu mladi koji su neopterećeni onim što je bilo prije, dakle možemo dobiti kvalitetniju suradnju. U večarših hodzinov studenti še upoznaju i zostim keljom mediji imaju učast u stabilizaciji procesov u regionu, zošćim ih upoznaju jedni iz najpoznačijih novinarov na tih prostoroh, Goran Milić zoz Al Jazeera, Danica Učinić zoz radioteleviziji Vojvodini i Ljubica Gojgić zoz B92.